Si, si video ovaj manastir, Tronoša, ovo srpski manastir, ovo. Pa tu je bio ovaj srpski kralj. To je manastir srpskog kralja Dragutina. A on kad je vladao ovo? Pa on je tamo vladao ovo, kako se zove to? Pa to je ovo srpsko Podrinje. I on je vladao ti, to je bilo podeljeno, pa podeljeno je carstvo bilo je ovo, za vreme ovoga kneza Lazara. Za vreme kneza Lazara je bilo podeljeno ovo carstvo, bilo je ovo Podrinje srpsko, onda kralj Dragutin, onda kralj Lazar, za Kruševac, onda za Vojvodinu Vuk Branković, da, sve do Pešte. Sve do Pešte ovo Srbija bila. Za Makedoniju je bio car Dušan. Car Dušan i ovo. Pa kako su oni Turci uspeli Turci su uspeli da se probiju, oni su išli su sa vojskom. A narod je sedeo po kućama, oni su se probijali ovo. Kažu da su oni trovali ljude. Ovi Šiptari. Šiptari su u hranu ubacivali otrove i trovali ljude. I kažu da je brat, kad su se sastali tamo u Podrinju sa Turcima, znači taj Dragutin, Dragutin, da, kralj Dragutin, on je bio neki dobar čovek i naivan, on se sastao, a knez, Vuk Branković je tamo imao onaj obelisk u Jakovu, oni su upali tamo u močvaru. Turci, on je, pošto u Mađarskoj ima nafta, on je doterao ovu naftu i sve, zapalio šumu i oni su odatle Sulejman, drugi, on je pobegao. Cigan ili ti Šiptar.